quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo nukuvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. Hope you got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan, iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku muha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro sobanukirwa kuri radio Isango Star 91 n'ibice bitanu no kuri wa3 Isango Star rwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ndabaramukije. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu munsi turagaruka ku ndege MH370 ya kompanyi Malayzia Airlines. Uyu munsi hashize umwaka n'icyumweru kimwe iyi ndege iburiwe irengero. Yabuze ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014 itwaye abantu 227 berekezaga Beijing mu Bushinwa. Ubu ntabwo ari ubwoko bw'impanuka bukunda kubaho kenshi. Inyuma y'ibura ry'iyi ndege benshi barashinjwa. Imiryango y'ababuriye ababo muri iyi ndege bashinja kompanyi Malayzia Airlines ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere cya Malaysia kugira uburangare muri rizimira. Ntabwo kenshi byabayeho kubura indege hagashira umwaka wose hataraboneka ibisigazwa byayo mu gihe indege igiye guhaguruka ibihanzwa amaso n'ibyuma byinshi ku buryo bigoye kubica muri humye. Iyi ndege mu by'ukuri iri murakaza neza muri iki kiganiro. Ndi kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Nibwo butumwa bwa nyuma bwumviswe butangwa n'indege MH370 ya kompanyi Malayzia Airlines yaburiwe irengero ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014. Kuwa gatandatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu 2014 saa 6 z'ijoro n'iminota 26 ku kibuga cy'indege cya Kuala Lumpur.